Kalami kajing kentok persya ia keseng Voice of the People's Party VP hapok kerensan social media. Kata kalong tang hadin katukan ikenta balami ke kubor hakabai dai bat ka MDC batamai trong keseng Voice of the People's Party VP kata nalai umkara malki kalangat haka apot kata haka jingje accident haka baka kali jongka kalahap syapok kanala bat bala kenok ro bah hapok kani kekali lalap da ki bitor biar ki beladap hapok kani kekali bat ya kani kekali menta latan syapok ka police station kidon ki bal penpau hapok kensan social media halor kejing sngil sunai ya kani kejing dia ya kani kelong kemi bat kidon ru kito ki ba persya ya keseng Voice of the People's Party BPP ki bala thap kti bat ki bala persyang banthat da kumni kumtai kanaman penjak burom ya kani ke party kawai ke jingtho ka balas pnyang state ba hapok kerensan social media ka boong kumne party riu khuj ka MDC VPP rangkat arngut kishinrang bat sibun ba kikan biar kilianok kali syapok nala so enjoyable mo kani kadai kata kajing keno bat kajing penpau hapok kerensan social media ha kabai dai bat kani kajing jia ya ka kong dai ti majau ka badai ka MDC trong keseng Voice of the People TVP kabadang sujop shin ya elections MDC nalai umkra malki ha kabai dai bat kene ke jingjia ya ikong dai ti majau ya ka ba manta ngimpat la badong ai ngim da dai ban kenok thanru namar ngimpat yo ya ke jingshai lane ke jing penshai na kitrai ki bangat ya kene ka apot hanrei to ngin ya ap bat ya shabet ya ke jing penshai na kaliang chong ikong dai ti majau ibangat ya kene ka apon kublai sibun